Hello, Samuel Adashle, ni ngaten Norfolk lens ne, ni once again YouTube ki simusing Samuel ya novel ne sampai Adashles, ani kazing anju ki discuss chawdo re, bebe changsa kola discuss chawdo ani how to safeguard Tibetan marriages, how to safeguard our marriages, right? From breaking on the digital year, ani 개추슈도 됐다 배배 나로리아 좀 창사직 트레드에 금전도 직비 간다 respect도 저러 개제시도 잠을 초가지 나자 제데 is very good pay 하고로 레벨 디감슬라 레트웨디 임바이네 간다 respect 칠라 디잠발이야 따텐진 라 라구나 there is nothing wrong so the most important person social media I think there's nothing wrong in it. In love me, it's up to you guys. Ani you the kanda chick namju social gi nangza jini keja share joro. Kades shigu ne datorom kades shigu ne. It is between you and your partner, so it's okay. But the moment there's a third person, social family member make you Kime chokai kime member and third person chick friend do ligo ne cousin do ligo ne amla do ligo ne this little something try to give a respect so the partner delia respect chen kejeshena and di krangi respect the che undu zambala and di shugengi and delange ki tende chita laphu mare ajo third person dele ne dado joye joro kime dele tende ta laphu mare la and on the Maladinable did trade needs you mangu shoji future like mangu shoji trying Kajugore, prevent you or Kashago. And on the negative chick feet, young edgy, that's was a partner, Kime, Choga, and Jiggle Ledge or the block Chago, Kajashana, Chick Konarangita, Miguel respect, Kajash on the dead of and he chick Karlang at Rose Love and Anzugi. Pebegi marriages now and chick to very important so the partner la to the pay hejum butango and ngazuchizo now changsa job nangmi to manche ani changsa job ne puke ni chidu sambala choga jimengi to la paje yom marela na wrong rating mindura it is all about kids and that's about it and jig roommate do in your do jora kimzamba la amla do ji do machine choga ji men jora individual ni chik gaza chik chawa shu jo individual qurani ki tujo do chik yore ni che thing mi chik mejo do ran thong do and di kesi jaran jo ge chik tujo do ji ten to na pe abu sare kiran jo just ask yourself like tujo on the dungu yo le jora on the dungu me na ni cham ya Peshawe na Kalado Sagachulo Chikto Yamena Kalasasane Suzu neighborhood na Lolia Tawas walk evening walk do Chiche Jura Nijumodo Chitano and yet the Galani Amzang or a cell phone the browse chima deoche and tropic personal cager share Atarine Legato Chaso not the dead of Sorbutu not the Deji Chawa Tingido the Deji Tools the Dividend Chess check your personalized personal talk do tigi choga the kimeni relation de and chik tan yer do jo chik discuss with jo ani chik ya clado tharsa da the very common english thing do aranda pe nyu chi da chigi me da lo be clado nal clado sa nal pala amla clado ta choga kimeni clado sa pugu ji yo chi clado nyam sa we na khazo chung tu da jili na ani phone the this pass silence rojil sha pass bihe jam this class adu zambale sar la ngo ma dewa chera dagas keja rojil kala na chirang ki thujuji shana kala na class adu zambale cell phone kya me lan thujuji shagu thuju di para dela chik cheura da adinde gi keja che ma sha ta yongo mara back around new topics will come up like hondi ki connect chira choga da me nyam do connect chera topic discussion and the view social viewpoint hajo choga khar lagi do and the la du zambala chirangi
partner the kirangi yaga gotsu de jo kalana every day when you practice these things there are small little things kirangi khogai ne kirangi kimei ben ne samodang dang khande do sha motan da pace khande do jo sa trend fashion gala khade do sa morangi circle friend circle na lo khade do ne ju cha de sa lega chisa la khande do ji moral khoryu sa re ni kejanal ingura thare ngai supervisor ni butse so teammate di pe laga mungu course cho che so nyo che so kirai di coach gu yo ba na je do lo ni je thare da mo pe stress out che sangi da ji ji shi na mo da ni je laga pe ko na do di kirai ne sobo ko me le la ya ni sobo ko me le understand mo ki condition pre condition de understand chi ge yo ba na kirai se ma ja la ni je lo me ke mo di de la du sa ma se show ma ra se ma show and kada nyen ko prevent kango do laura preventative proactively ani say the la do jo ni at the same time kira presence of mind yaga kala na situation chigla kirangi yaga gochu na you can tackle it better ani che mashure na ji ani kirangi pha keja shi khoga ine le kimel pha keja shi du zapagina ani concern you jo di phajo di sorburo kimenge sorburo khoga ge sorburo this whole chogi social partner la respect li kimenge kes di choga la respect li ra and dil di sambal khadu ne ko khanda relation di jik midi social partner di mi shambal logai ma do che ani khada chi kirangi well being la jik khadu ne nyam to shoulder ye ti jo do ji chona nyam to le di sambal ani relation di ades ya to di lela do che yor changde on the do ji la me to so ani ya chick majugi phebanang lola very common changsa do japsa bu do jasana ani halama sune suji choga delda ga khande thone thong la jura who cares la do jura ai choga ine ja ba jime ge khande thone thong la jura habe kunjo som bad ma igun phi de underwear igun phi de jo ne yame in do la jura chick de chick machena ya bot do kada suji ki partner la dis about the social ki most important person in your life to show on the respect do ji respect la de khadu ne khaju ko maro it can be through a gesture to look and in how you present yourself that is also a form of respect on the invisible ya to ta ta do ko khadu ne chi gara donyo di aju ki try jo maro ya so donyo thong la you really don't have to work hard to look the most ugly on in this amala khadu ne try the so nin je shit do the yakshu form do jan so the so partner ki khadu ne on the thongu yo na khara le attraction so partner ki khara attract cha le khadu ne khugap di sha sha ora ge na do pet to pet na do crash la do era this the ne opposite sex do ji ma ju this about put up in the attraction joro no on the khadu ne de do ji ke khada de la condition do je ne choga de ji me ni nyam ji nyam well ya kada yaga yo re thing dura ani kada pesha wa na ta chige lungwa re jaga re khawai pa ne asa ta affair la mangu ro affair go chi re la de ma la I jumzen chi if I'm not wrong ra so na la yu jo de so ki me yi ba ne re choga na do yor da ki me be ze ma yor da ine ko khatu ne ta ma chebe ro thong de sambalia ni ju mo thesa ma thong ya jo an chulo le ya jik thong de sambalia and on the full color prepare chin ma thong go try to look the best so the best the turn you de sambala pa jo yo ni chi thong de sambala ta pu ne ko thong attract chauda on the de sambalia dia so rang gi nang no ne so rang ning ju mo na ai min do ai no on the dedo chi kran ju che tu go na dia ko pe yo ni likewise ya shaba khashel ya tada na nang mi ta chi ge long ba phoi ne ta recession da jem be gi pesha so ya ka le pe yo pesha so ya ka le de sa ta nang gi ko su cham gi ne chik cham de sa bola stress mang bu shu tang a pesha de ka ta so na ba ko lebo gogor na de to de la ga ju to na ji lebo gor ni ma ni nga ni stress di ko na de sa ba na la ge ju chu la ne mi pet ko ra sho ge ne je ne lebo na la salon ke de ro de sa ba ke je tes la ne pa de sak plan ani
Pajo Kime in a Choa in a get a Shasa for him in the Chingla, the Badlong Long do the precondition contagion put to do make around Sabati go Mara. Only this example, it's very important like financial and roadmap project. So the condition the contest this was a partner layer express share just company in the shot but the machine window the inclusive common issue niga ki khanda physically morally boost yeah chik chetu na ti niga nyam do relationship na lo ya thabje do the khanda chik niga ga ji jo do jora an chik sozara chin do ya do no sozo ine cholo mijil chi me ngara rang ni ngara kaze me ngara la chewa yose me ni chisache nor mindu la ne sozo le ne jaza jane ja confident do jo wa ina and the relation ji ne to cheto thera ani dinde do jire ani kada chik ta chik la ne mangbu chas da chik nga to chas ra ne it's okay ani ya khalo re mi ga je do ya relationship generally speaking right relationship like the koto kirange khaya kuch majne juwa la the it's a color juwa la the ta khala takbarwa it's permanent juwa la the droti ro ko khanda ji jo nyama sozo gi kimel ya tik thondan khanda kimel thondan the juwa definitely drawer da kirang khaya kuch majne juwa do ine juwadi la manjula khari che la bena juwadi chirangi positive nyama nga digams ga thanta nga kimel yiji digams manga li nga tebat digams manga ki la di chirangi suya change is indispensable but like kirang lagbal khari ko la bena do you want to make that change positive change or negative change na khaya kuch majina most likely it is going to be a negative chik don year to last you want to get away with that person yanjik kirangi chidan do na phajo chidan de relationship de ning jer na last de so the partner dida ko ngal sure asha samay do je feeling do je na so partner je wo message je wo de re do on the do je ni thara do chik la ya tro so ani khanda de ki overall the de she de khanda marangi digal ya kewa yo la me da kai na ngarai ne relationship chi na lo ya sasanji pala de chogare the relation de ji ya po nyao to khades nyao da always try and always have a room to discussion chi yo de do chin try chi yo di phaje resonate chi yo na ya po do thong yo na kerang chi di ta da do yo ya po thong me it's okay the ne lam ne tro so ani mi chi la phine phen ro kada 미지기 간다 계시 통 미지기 년에 거라네 키랑이 공부된데 잡고도 아니 파 리그레라네 키랑 공부 다가라나 진짜 아니 파죠 미디 년에 거라 키랑 리그레라네 년에 랍투고 여바이나 공부 원데 맞잖아 양서로 공부데 normal 다워지 미지 공부 illusion 되진 되고나 you'll reach there safely 공부 거라 조조지 잡 아니 미 파죠 소소기 expect 다가란 리그나 파진데도 거 봐라 the rocket science did the mare it's just a psychology do weather on the data which in the shuna tell so lasso thank you